Matimba Podcast is the biggest podcast in Limpopo. Hey yo, small boys, move on the way. The king is back. Pack all of your bag. Now is my time. Huyu channel will resign cause the king is back. Shine for Namutsonga. Ile ka Matimba Makam. Ile ka Matimba Podcast tshame na Matimba Makam. So I'm sure loko ri nta vona ka kahle cause no ti shoota ni khomelele phone so a ni swi tivi if na huma so ni teka hi behind camera ni behind the camera a ni swi tivi but ni teka hi camera la yin'wanyana a hi se fa ni ti vona a ni yingisela risimu rin'wana ra Majojo ve ndzhuti wa mina ni kombe ku mi hlamusela rona mi ya ma ri cheka ka Spotify ri kona le ka YouTube so loko ri sungula ri ri ndzhuti wa min'we maseve loko ni nghena xinyamini wa Nyamalala sweswi swi normal hinkwenu a swi ta ku ndzhuti loko wu ri xinyamini wa Nyamalala ivi rita ri ku ndzhuti wa min'we maseve loko ni va layitini wa vuya se ri fika rin'wana loko a hi jikajika swin'we nhlikani hinkwawo se rapela wa njikela loko u vona layiti wa vuyanyana loko ri timeka wa tlhela risimu leri a ri vulavuli ngopfu hi ndzhuti ri vulavula hi vanhu ku na tichomi ta mina loko swi biya va baleka a wa ha va voni like va nyamalala but a hi ngo swi lungha va vuya i ndzhuti lowuya wo loko layiti ri kosi eka khanya phela swilo swi famba sharp ndzhuti wu va kona na vanhu swi so loko swi nga fambi a va kona so risimu leriya ri tlhela ri vula marito man'we u lava layiti ndzhuti wa mina u lava ku xaveleriwa swi ri na tichomi ta wena to lava ku xaveleriwa a to langu swa nchumu risimu ra kahle swinene mi ri cheka loko mi kuma nkarhi a hi leswi a ni mi khomele swi ntsena mkhomposi wa nghoma liya o blind Majojo di blind like ta dlaya na mapakele ma ro risimu leriya ku na hala yo ndzhuti wa mina u lava ku xaveleriwa mi nga ri ku subscribe loko ni twa rin'wana risimu ro ni bela ni ta mi twisa ro ku hey mi luza swi swa so Majojo page 2 ndzhuti wa mina mi subscribe. Matimba Podcast is the biggest podcast in Limpopo.